push me so you can feel me, so I can get my satisfaction. Kurā vietā? Ej, kur augšā. Neticīja honeycomb. O, tas nav honeycomb? Nē, tas Honeycomb. ir uznis. Wait, where can you get some honeycomb? I mean, honey... Vomit, I guess. Vomit? Don't you fucking We ask need to me. switch it Bišu eksperts Bumble. Kārlis. Shakespeare? Kāds reiz? Kārlis teica. Carl? Ir jāsagaida, kad piepildās pilns pūznis ar medu, un tad vajag harvestēt. Tom! Pa labi vēl ir. Damn, look at those. Jā, tur ļoti daudz. Esmu pārsteigts. Ir te daudz ziedu. 5 pūžņi. Damn, this is nice. I like this place. I was the original looking for the DRC. Kas te Varat samētāja? Vajadzētu aitas dabūt un uztaisīt gultu. Man ir 3 Ko? wool. Man ir 3 wool. Tur būtu laba vieta setlot. Kur shit, pumpkini. Ko Kārlis teica? Jā, es pilnīgi piekrītu. Davai dodamies. Tulkas vēl ir. Pigīs. Ok. Kaut kur šeit mēs varētu nobāzēties, un kad mēs dabūjam priekš sevis armoru, tad mēs varētu iet mēģināt reidot. Nevar iebāzēties. Tā. Kurā vietā mēs teicām? Kāds, kas noignorē. Koku nav tik pārāk daudz. Grass? Yeah. Can I get some? Oh, look at this damn. Damn. Uztaisam kaut kur te pat. Count Dankula. Where is my crafting table? Oh no. Es apēdu. Pie manis. Divi? Where are you? Can I get Still a blocks table? Some coal, some raw beef. Ok, vajag uzmest kaut kādus pamatus un augu no kā tūlīt jau nakts būs. Oh my god, little piggy! Mēs to varam dzelsēt ar kraftot scissors. Blakus sheeps ir. Blakus sheeps ir. Taču. Did Yeah. you set this on hard difficulty? Nā. Why so many spiders? I see 5 of them. Vai tu var difficulty mainīt Minecraft? Jau sen, jā. Gadiem. Yeah. Cik tie ir gadi? Tā, kad spēle izgāja, Since forever. Var definēt savādāk gadus. kopš 2011. gada. What? Yes, well, Insert saving 2011. private Ryan meme. Maniem ir fucking ragi. What? Emil. Tom was Oh, shitting no. on God. coming at Counts on you. Vienkārši me? shaking my ass. No. Literally shaking my ass right now. Why are you shaking it? Twerking it? Exactly. I mean shaking my head. Shaking my head. He was fucking jorking it right now. Absolutely jorking. Jorking it. Oh, he's stroking my dick. Jorking it in my titties right now. Emil's Oh, yeah, always it's all offline nice. on Steam. Because he's playing hentai games. Hell yeah. As God. Hell yeah. I'm fucking jorking it. The fuck it's to you, buddy. Konnichiwa senpai. Please notice me. Ok, mūsu galvenais plāns ir dabūt... Oh my god! So, anyway. Plāns ir uztaisīt tagad tās bruņas, lai mēs varētu iet faitot tos illičerus. Pillagers. Wow. Wow. Kārli, es tikko atklāju vienu lietu. No Man's Sky nozaga visu konceptu no Astroneera. Spēle ar vecāku. Astroneera 16. gadā iznāca. No Man's Sky. 18? Jā, nebija. Tūlīt. Arī 16. Bet tas bija augustā, šitas decembrī. Oh my god! Viņi pa 3 mēnešiem uzmontēja kaut ko. God. Those bastards.
Pagaidi. Wow. Pagaidi. Moments, kā bija izlaists 16. Jā, Bet viņš Ievaldies. jau bija jau konceptots agrāk. No 13. neko gada. nezinu. Neko nezinu. Andrij, Viņi mākslīgo intelektu izmantoja. Ok, fine. Can you get some AI on this dick? You made me commit suicide. You With fucking diabetes. retire, Tom. Fucking retire. You're done. You're fucking done, Tom. It's it. You can't recover from this. Okay, This- I'm leaving. This is the last you hear of me, by the It's way. over. You're fucking. Viņš kā Jēzus augšām cēlās. Tā nav vienīgā lieta, kas kā Jēzus augšā cēlās vakar. I hear connection sound. And Wow. the sickness. Andrij, What? why Oh. alone? What? Why am I mining here alone? You're not coming with me. Coming. You're not coming. Would you even love me? You're not coming. Hold on, hold the phone. Dude, there's basically nothing in here. What a waste. Andri, tu esi kādu banojis jau? Jā, Botus vai cilvēks? cilvēkus. Es nezināju, ka tev bija tāda vara rokās. Mhm. Man bailes no teviem. Come here, boy. It's all shiny and smooth. What you need, mate? Audio technika tas? Yes, yes. I sent the link. It's the same creator pack. Kam tev, Kārl? Es vienkārši domāju uzlabot savu mikrofonu. Jo Emīlam ļoti Exactly. Tikai mikrofonu vajag. Nu, Emilam daudz kas patīk, bet es nezinu, ka tev jādara visu, ko viņš. I am the trend center. Tas ir labs mikrofons. No. You can't argue. You're with just, It you're is just me. trans. You're just trans. It is me. It is I. I am the ASMR boy. You're the ass boy. Come on. Emil, tu šodien esi ļoti hiperaktīvs. Tev kaut kas labs notika? I'm drunk. So yeah. Ok, tas viss paskaidro. I'm back from Lithuania. Ko tu Lietuvā darīji? Viņš bija spā centrā. Spa. Yeah. Ē? Pools, saunas. I'm back from Druskininki. Thai woman. Unfortunately, no. Uh, Expensive, kāds like tev bija double. Huh? Procedures. Yeah. How would you call it? happy ending? No. Bitch, if there was a happy ending, do you seriously think I wouldn't go to that? Do you think I would not spill the tea? I'm a gossip, you know. Truly outrageous. Bombastic side-eye. Ļoti smelt to visu, pēc nometīšu Es četri. jau smeltoju. Ko tas Already smelting, man. smelto, man. Hydrate. Pickaxe done. I'm on my way. Tu jau palēji izgāji? Nē. Es tikpat klāju šo vietu. I see. Tad vajag samest torčus, lai mums nav mazīgi pārsteigumi. Tur ir daudz vairāk iron. Let's go. Redstone. Okay, this place, I like this. I will strike you in inflation, man. Kāda tipa inflācija? Sonic? Jā. Poniči? Sonic inflation? Nu kā tīrs ekonomists par inflāciju. Tev vajag iet mājaslapā ar nosaukumu. Tā pieraksti rule34.com un tad tu ieraksti inflācija. Tad tev būs vesels saraksts un definīcijas un visu vajadzīgo, ko tev vajadzēs zināt par inflāciju. So you should really search up and get yourself educated on Sonic inflation, Rule 34. Fair. Get yourself educated, you know? Carl, do you need cobble deep slate? Nah, I'm good. Man interesē tikai smooth basalt, bet to laikam var atrast tikai ap ģeodēm. Pretty rare, unfortunately. Tu vari uziet augšā, tur jau mums, man liekas, pietiekoši, lai arī tu sev varu tā kā sēt uzlikt jau full.
Sure, I just keep mining. I wanna see diamonds, man. Damn. True Sigma. All about these diamonds, brother. The grind, bro. Can I grind on you? hands, brother. You got soft hands. Can I grind on you? Can I grind on you? No. Tur this goes deeper. Bļaļ, es tūlīt tā sākšu uzvesties kā viens sīkais no skolas. Jau Inflācija. to nedari. Ko? 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 Hm? Ko? Nani? Ah? Ahojā! Un kaimiņi gan jau būs šokā par mani. Es arī esmu šokā par sevi. Bet es vairāk esmu šokā par šīm piedāvājumiem Lidlā. Oh my god! Mārtiņ, mums jābrauc uz Lidlu, tur pārdot visu kaut ko, Mārtiņ. Es varu nopirkt jaunu portālu ieroci, Mārtiņ. Wow. Kārli, Mm? Agnese kaut ko skatā? Jā. Ko? Man nav mazākās nojausmas. Ir cilvēku balss. They scare me because humans were the monsters. Yeah. Oh. Monster! Oh, shit, boy! I got the diamond! I Mm. did it! Congratulations. I hope you get better. O, vēl viena ģeoda. Ooh, gold. More diamonds! I got the diamonds, Andri! Good. Disappear. Gone, reduced to atoms. Ow. Jeez, you alright, Jimmy? Yeah, some gravel. Fuck that gravel, dude. Yeah. Nobody likes gravel. All my homies hate gravel. Except in technical mod packs, because they're kinda useful. Ko tur piedāvāja kādu par modpakām? Ne? Tu gribēji kaut kādas technician modpaks? Tas jau pat vairs nav kā modpaks, tas ir straight up standalone jau game at this point ir. Mm. Bet, jā, bija tāda ideja. Tā kā vienīgi tas, kad par to ir jāmaksā un cik daudz ir gatavi to darīt, tas cits jautājums. Jo tev tā kā pašam vajag tad tur pievērst uzmanību temperatūrām, tur viss smithing un vairāk brain power izmantot vienkārši. Jā, biju spēlējis tādas Minecraft modus. Bija bišķi teicis par to, ka es biju spēlējis modpakas tās technical mod Nu jā, Minecraft. jau iepriekš minēju. Sorry, I have short memory of the fish. The Goldfish Simulator. I have lapis, lazuli, have coal, a lot of redstone. Būtu labi iestāt modpakas, kur tu varat backpack un nesot. Oh, true. Hello. Hello. What good do we have? Viss pie manis ir. Es tev varu iemest. Some pants. Some boots. I don't like this skin name. It's ugly. Tā, man ir iespēja priekš tevis uztaisīt vai nu pickaxe vai arī sword no diamond. I domāju pickaxe. Ait. Pēc tam vajadzēs uzkraftot anvil. Tu vajadzēja uzsipri diamond man iedot, lai achievements būtu. Labi. Tāpat būs diamond. Yeah. Okay, it's so rare and need not lose it. Should we wait šeit, kamēr viss tur sacipās? Vai augšā tagad tos? I don't know, man līsti nekāds ēdiens nav paņemts un stuff like that. Man ir tikai 2 steiki. Es domāju, ka mēs varam iet augšā. Jā, domāju, paķersim šito visu. Lai šitais furnace un crafting tables paliek. Es domāju, galvenos itemus paņemsim. Tu nepaņēmi pārējo raw iron? Paņem. Šis čets var palikt šeit. Tā, where is home? Hello, baby, I'm back. We kinda lost.
Kārli, šeit. Are you lost in the sauce? No. Oh, damn, lietus. Well, you should be. Indeed. Well, you should be. The sauce is everlasting. It runs deep like your blood. Ow. You ever escape?